Gavumenti ikatandika amakuru byanga bitari bimwe na bimwe agaruka manyonga industrial hubs aho kushomeseza emyooga okurwana isibura ry'emirimo kandi habwe icanga cya toro bakaguta kwijiga omuri cenjojo ogwigwirweho omwaka oguhwire ogw'2022 okuniyo Eminyeeto ejetwire netendekirwa nkanye ndi watera ringi imani tuneza kunyamba omubire bw'umisho ahakuba skills nzino mu ngaro ekikuru no kufuna capital nketungura hati nkanyo nkaba ntene skill yona ekisazino mbaye nikora welding and metal fabrication ninja kuokya nimanyire kuokya amadirisa marungi enyigiye nungi eziri ha design ya sahazino ya .com. Eminyeeto egi erikubuganaho omukuru w'entebe ya katana habwa Kyegegwa John Kisoke ahambuga za district bwa nyuma yo kuhendera emishomo yabo esimire gavumenti habwa entebe kanisezi. And indeed, kakuwa atari president wetu Museveni. So the program kakuwa itakusumura. Yes. Bakinora na afayo kwa mundu yagira mpangira asomera kubaho asomera kutungentakya. Chairman John Kisoke ahijere Eminyeeto egi okutoma nkore bashomesibwe. Ati yo refresa yategeye kukubo munini wa meza tano. Nitubakonza muno kwa kujya gukora bikakugira yinyu makagani kandi bijya okutendeka oku okwetorora ihangano kwa busha amakuru agagasha kwa Philip Murangira omuri Kyegegwa.